Evet, bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda Bilecik'te ciddi orman yangınlarıyla mücadele etmiştik. Bugün de kardeş belediyemiz bizi ziyaret ettiğinde kardeş belediyemizle birlikte dostluk fidanımızın ilk tohumlarını birlikte atmak istedik. Çok yakın zamanda Orman Müdürlüğümüz de ilimizde zaten bu bölge için bir çalışma başlatacak, hazırlar. Ama biz bugün kardeş belediyemiz ülkesinden ilimize kadar gelmişken bu tohumu birlikte atmayı çok arzu ettik. Umuyorum ülkemizin hiçbir yeri daha fazla yanmasın, daha fazla canımız da yanmasın, canlılarımız yok olmasın. Daha dikkatli olmaya davet ediyorum tüm insanları ve ülkemizi koruyalım. Çok ufak tefek dediğimiz o çöp atma mevzularında bile dikkatli olmak zorundayız, bilinçli olmak zorundayız. Çünkü vatanımızı seviyoruz, toprağımızı seviyoruz demek istiyorum ve sözü kıymetli başkanıma veriyorum. Понякога природата е по-силна от човек. Такива бедствия се случват навсякъде, и в Турция, и в България, и по всички страни на света. Но за това сме ние управляващите, за да дадем пример как трябва да се действа и как трябва да се възстановят щетите от едно такова природно бедствие. С засаждането на няколко дръвчета няма да бъде решен проблема. Но това, което казваме, е именно да дадем пример на всички, че трябва тази природа да се възстанови. Затова, когато Мелек ме покани тук и каза каква ще е програмата, каза, че ще засаждаме дръвчета на място, на което е имало пожари. Това е последното място, на което идваме на нашето посещение. Последно, но не и по значение. Напротив, едно от най-важните неща. Символично засадихме дръвчетата, които ще ползват после природата, ще ги ползват тези дръвчета и те ще създават пак чист въздух и красота за населението. Да, благодаря.